من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق مكان سورة هيكا وجه القبطو غرج القبا خانت هيكا دبتا. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة دبفنا يا أيها النبي يا نبي ربي إذا طلقتم النساء جتون دبرتوتا يروهيختن. يا أيها النبي جئ خط دبت لما نما توقف جتودا غرغلي مو إسا في أمة ساتس ولينغو دي غرغلي النبيون مقاقينتيدا إذا طلقتم جئ يروهيختن جئ بايئناني تدي بسما إساني في أمة مساني بانغا. إذا طلقتم النساء دبرتوتا يروهيختن يروهيخو بربادن جتشو ديمنغا. إذا أردتم وقا بربادن طلاق النساء جتشون دبرتوتا هيخو يرو بربادن فطلقوهن جتشون إساني خا لعدتهن جتشون يرو ثانيته خا جتشو دا مال جتشو يرون سني لامتمان تنو معنا مال جتشو تديرو لعدتهن في عدتهن يرو ثاني جتشون عدان كو يرو تمي يرو ديغني راد أبتي إسان قلنا قبن ودوت إدامنه خاجتشو دا. أما لا فكينياف آدماناتا كهيخو يبرباد إساني ديغني إراد أبتي ودوت إدامنه هيك تمالي eegatti idamte booda hiikuun hin ta'u jechuudha. Maaliif jennaan iddaatu irra dheeratama. Yoonii fi ilmoo sababaa wal qunnamtii kanaan ilmoo qabatte yeroon itti dheeratti iddaan isii gaafa san yeroon isii maaliin dhumuu deema ulfa yeroo san fuute san dahuudhamma. Kun immoo maal ta'uu deema ji'a sagalittichi harkaa deemuu deema. Saniifuu iddaan bakka tam ta'uu qabaa qulqullina yeroo isaan qulqulluu tahan ودو والقنمتي سالان هجنة هي خوجتشودا في عدتي نجنة ملامتي تنا معنا في داغوني يوخيو لعدته النجشون يرو مساني تقاطرو ساني تهي خاجم إساني كل لنا كبوه خادا أما نتريوني في ورخين هي خو برباني يروني يكنو لو مقفا جراجا لما ميتا كتم ينان إساني إيغني تنجره ودوت ندامنه خوتاك يوخيو إساني الفقراء أبو هي خوجي شروكا يرو لمان تنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربي سلمان الرجالة ورسا إسي إيغن لبودات تجره خيان كان عمر دكي إرقامت عليه الصلاة والسلام هيمي إرقامان عبد الله ياميت يشوكا دفي دي فردو جين akkamitti yeroo dhiignitti jiru hiikta kun sirrii miti. Hiikaa yeroo dhiignitti jiru hiikamu xalaaqan bid'iyyi jama bid'aadha. Sunnaa wajji waliin galu jechuudha. Yeroo dhiigaatiif hiikuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasuma maasii fi xaaraa yoo qeeris isaanii dhiigarraa qulqullaa'u eega wal qunnamtii saalaa adeemsifne boodaasi hanga xaaraan tun dhuftutti jidduu tanatti ni hiiknu maasii fi yoo gadaame isaanii qulqulluu ta'uu eega garre booda hiikna jechuudha. akka yeroon ittiin dheeranneef Abdallaa Umar akkasitti deeffatee achi booda akkasitti hiike malee yeroo san amma dhiiga keessa hiikuun isaanii dhiigni laguutti jiru hiikuun xalaaqan bid'iyyi jedhama. Xalaaqnummaan bakka lama qoodamaa jiran xalaaqan sunniyyii fi xalaaqan bid'iyyiidha. Hiikaa shari'aa wajji wal galuu fi hiikaa immoo bid'aadha jechuudha. Ka shari'aan alaa jechuudha. Yeruma ergamaatu hiikaan akkasii bid'aa jedhamee lakkaa'amu ture. طلاقا بدعيين إساني ديغني لغو تجرو هيخو قناتيتو طلاقا بدعيي جاما سرمتي أما فتلقون إساني خال عدتهنن قاطرو ثاني خيسا يوخي يرو إسان قل لنا قبن سنهيخا ودوت ندأمن جيشودا
waasuu jechuun ammoo lakkaawwadhaa je al-iddata achi booda wilii yeroo tana lakkaawaa jechuudha. xaaraa meeqa ta'uu qabdi reemma yeroo sadii kamuudhaaf xaaraa jalqabaat keessatti ma yoo kaatee hiitee achi booda ammaasii qulqullinni kasii yoo dhufee yoo hiikkaatti idaate lama hiikte jechuudha. wilii tasadaffaatiif qophaa'uu qabda. yoo sheenoyte immoo jidduu tanatti itti deebuusii dandeeysaa jechuu teenya magaa. yoommoo xaaraan sadaffaa eega dhufte booda yoo hiikte wilii fi isii walumattuun deebitan yoo deemtee nama biraa heerumtee nama biraa sanii wajjiin wal lolanii sunis sirraa hiikee isii qulqulloofte akkasii yoo fuute malee wilii eega sadiitti hiikamte booda walit deebuun hin jiruma. sadiitti hiikuu jechuun akkasitti yeroodhaan qaaxaroorra hirree hiikuusani jechuudha. ammoo bakkuma takka sadiitti hiikoogaa jedhan sadi arkamtu tana Umar ibn Khaxaabii karaa godhe malee duraan hin turre jechuudha yeroo ergamaadha. durumaanuu sadiitti hiikuun shari'aan ala. Abdallah ibn Abbaas dhufee namtichi tokko gaafatayan warra kiyya sadiittiin hiikamii kan arkamte jennaani bo'ati deem rabbittuu dilooyte hiikaan arkamte jee jallolaaf himma suni. Abdallah ibn Abbaas namnummaa wanne xalaaqu salaati waayida hiikaan sadii takkuma lakkaa'amuu turtee ka odeeyse ka ergamaa Ibraahim alayhi salaatu wassalaami Abdallah ibn Abbaas ifiifu lolaaf jecha Umariis akkasuma lola namni kun jarjare obshina rabbiin lafa kaa'eef itti deemuu dide qaaxaroonii kaajee eega rabbiin akkanatti obshina kenneef kana diigee maal godhee nasiyaa rabbiin yaadeef dhiisee bakkuma takka sadii hiike je'e isii san akkuma isaan jaanitti yoo dhiifneefoo je'ee warra filaa shuuraa membarii isaa sanin mari'ate shuuraa membarii namni isa jala dubbatu hin jiru. kaniifuu namuu cal je'e Umar achumaan dubbiirra geggeessee sadiitti hiikuun sadii haa ta'u je'e bakka innummaan lolaaf akkas godhe maasiisi tolaafii miti dhuguma akkasitti hiikamuu qabu jechuudha. dhiiroo duuba yoo sadiitti hiikne namni suni akkami maal haa taatume hiikaan sadii akka hadiisaa yoo taate takkuma lakkaa'amuudha namtichi jarjaree yoo hiikellee ergamaan loluudhaatiif sanirra nu qaceelchaa jiran yeruma ergamaa keessa gurbaan tokko sadiitti hiike ergamaan lolee ayula'abu bikitaabillaahi wa ana beeyna azuurikum odootumaan ana isin jidduu jiruutuuyi saboo hukmii rabbiitiin taphatamaa duruu quraana taphachuu eegaltanii je. amma duuba asitti faxalliquunna isaanii haali iddateenna qaaxaroo isaanii keeysa hiikaa yeroo isaanii keeysa hiikaa jechuun isaanii dhiigarraa qulqullaawee odoo walqunnamtiin adeemsisin hiikuu saniitu iddaa je'ama. waasul iddata jechuun yeroo san ammoo ganaa lakkaawaa tikfadhaa wattaqullaa rabbi sodaadhaa rabbakum jechuun rabbi gooftaa keeysan san sodaadhaa laa tukhrijuunna jechuun isaan hin baasin ammoogaa eega iddaa lakkaawwachuu eegalan eega takitti eegsan amma hin baasinaadha. eenyuun jechuun jiramma dhiiroo abbaa manaatiin jechuun jiramma laa tukhrijuunna isaan hin baasinaa warra hiiktan san min buyuutiinna manneen isaanii irraa hin baasinaadha. mana duuba kasaanii yoo ta'e maali amma kasaanii jechuun walii waan qabaniif jecha magaa duraan mana isaanii jechuun waan keessa taa'u jiraniif kanuma isaanii ta'a jennu. garuu immoo akka shari'aatti yoo iddaa lakkaawwattee fixattee qulqullooytee mana abbuma manaatti gadhiiftee deemti malee hin teessu walumaa galattu. amma immoo kasaanii jechuun kun maal jechuun keessa waan jiraniif manuma silaatti hiikamanii iddaatti lakkaawwatu jiran san keessaa mana biraa jijjiirrachuun qabaniidha. amma hin baasinaa je yoo rakkinni dhufe maleedha. rakkinni dhufuun akkamiin malaaf fakkeenyaaf isii iddaa lakkaawwatu jirtu waan biraa yoo firraa sodaatte amma isiin tun asitti ma shiftaan faana seeneeti waan baay'ee narraa balleessaa matuma firrattu yoo waan biraa sodaatte achirraa jijjiirrachuu ni dandeessimma. fakkeenyaaf abbaan manaa faan irraa du'ee teessee isiin azaa'ibaatu jirti yoo gartee dhuga wanta adda addaa isii lakkaawwatu jirtu iddaa lakkaawwatu jirti mana kana keessaa silaa ba'uun qabdu yoo rakkinirra dhufe asii immoo warra isaanii bira faatti jijjiirrachuu ni dandeessi. amma saniifuu mana jijjiirrachuun hin barbaachisuudhamma. abbootii manaatiin lolee rabbiin garagalee maas walaa yakhrujna dubartoonnummaan bahin jeemmaasiisi illaa iyyaatiin jechuun yoo hojjetan malee bifaahishatii mubayyinatiin jechuun hamtuu dirree teessu hamtuu mul'attuu taatee yoo hojjetan malee hamtuun tun maali dhiiroo tanarratti ulamaa'onni wal dhabanii jiran. hamtuun tokkoffaa irratti maali isaan gumnummaa hojjechuu jiran zinaadha. warri gariin ammoo ollaa rakkisuu isiifaadha.
nama arrabaan gad hin teenye arraba shaakarraa yoo taate mana kan keessaa baasuunis ni danda'ama jaan isummaanuu ta'a adaban qabne yoo taate durmaanuu inni teekamte tanafaa ta'uu hin dhabdu walaa yakhrujna hin bayin jeemmoo rabbiin jara ajaju jira ogaa kana jiru jara dhoorku jira illaa iyyaatiina yoo hojjetan malee hin baasinaa laa tukhrijuu deebifnaa jaan kana bifaahishatin mubayyinatin jechuun hamtuu mul'attuu taate yoo hojjetan malee watilka isiin amma himne tuni huduudullaahi daangaa rabbiiti hiikkaan jaan tun iddummaan jennu kunu iyya daangaa rabbiiti waan namni hunditti taphatu miti waman yata'adda jechuun namni tarkaanfate huduudallaahi daangaa rabbii namni tarkaanfate faqad zalama nafsaa dhugaa lubbuusaa miidhe haadha mana isaa hiikuu eegalee isii iddaa lakkaawwatu jirtu mana san keessaa yoo baase jechuun akkasuma maasiis yeroo hiiktan qaaxaroo yerootti hiiktanii jira malee yeroo hundanii hiikinaa jee rabbiin hime yeroo tana dhiisee yeroo silaa rabbiin irraa dhoorke keessa ka'ee hiikimma namni kun daangaa tarkaanfate jaama faqad zalama dhugaa miidhe nafsahu lubbuusa laa tadrii jechuun hin beeytu ati yaa nama warra ka'ee hiiku jeemma rabbiin abbaa manaa dubbatee bara laa tadrii anta jechuu ati hin beeytu yaa abbaa manaa la'alla allaha yuhdisu jechuun rabbiin fiduuf akka taa'u hin beeytu بعد ذلك يجون أجيبودا أمرا وانت كفدون فدون نملا أتتنم بيت يجودا لعل الله يجون ربي إني خجيلما لعل أرفي ترجي قدمي لعل الله يجون ربي إني خجيلما يودس فدون ثاني خجيلما بعد ذلك إيقو ما يكتبودا أمرا إيقا تكتي يكتبودا جنما ليه إيقا تجيتي خير رافت واني فيتي عدوف تجيبودا كان أما ربي نمت شارفته دبتو جرو qaaxaroonii kaawwanni jenneef jeelaamma bakka takkatti irraan dhiqinaa suuta suutaanii kaawwanni jenneef laa tadrii je jumlaan tun seenteessisnummaan kunu akka waan sababii himu jiruutimma fi quwwati taaliili jan wanni rabbiin qaaxaroonii kaayitiniin je'eef laa tadrii atin beeytu yaa abbaa manaa la'allallaa rabbiin ni kajeelama yuudisu jechuun fiduun ni kajeelama baada zaalika eegaa isa akkatti hiikte booda amran jechuun sheenaa fiduun gaabbii fiduun ni kajeelama amma jidduu tanatti niin deeffadhaan isi keessa dhufuun mala yoo sadiitti hiikte immoo wilii keessa deebitee waan akkanaa dubbatuun hin jiru nasihaa isinii yaadeetiin isiniin je'e barjeemma rabbiin saniifuu nam meeqaantamiitiitu eegee hiike booda garagalee booya isiinis ammaati duraan na hiike jettee hanqa fiidee hoggaa namtichi irraa xulug godhee eega namtichi irraa lafa buute booda hara deemtu wallaalti madachiin itti garagaltee as deebiteetuma imimmaan dhiiga boochimmaasiisi abbaan manaatiis goda meeqa seenii aboo qiila naa laalaa takka kabiira bira dhaqa takka sheeka guddaa bira dhaqa kabiirri immoo jidduma tanaa qiilatti fuudhee baryoo nama biraa heerumsee halku tokko wajji bulte ganama gabbaatee nikaa godhachuu dandeeysa maal godhuu tanaa icha dararamta kuni qorbeeysa yaansanigaa qorbeeysa isinii immoo erga alayhi salaatu wassalaami qorbeeysa fuudhanii ergisaa fuudhanii re'eetti bira bulchammee isinii muuje jennaan namticha moo hallilsanii obboleessa kayyaafin halaal godha jee halku tokko jaartii namaatii wajji bulee mee isummaanuu kamin nama toltee wanni kana muhallil jaan nama halaal godhuu barbaadu jechuudha ifi haraam nyaatee heela haraam nyaatee nama biraa immoo akka halaal nyaatu godhuu barbaada hin ta'u wanni kanaa tuni qorbeeyyummaadha jee qorbeeysa haram jechuun nuti himuuf jemme ergamaan alayhi salaatu wassalaam hin barbaachisu wanni akkasii saniifuu rabbiin nasihaa nuu yaa jalaalamma yoo warra keessanii kuu barbaaddan suutaan akkasi silaa dubbii dafuudhaati akkanatti oofaa bakka takkatti if duraanii khinaadha eega sadii hiike boodamu lama hiikeen danda'a axxalaaqu marrataani isummaanu tadaangaara jirtu sanii bar hiikkaan eegasiitii deeffachuun ta'u yeroo lama je fa'imsaakun bimaaruufin oo tasriun biisaan hin bakaachi booda wooma lamaaf qophooyte yookiyoo sirruma qabachuu yookiyoo iskeeysaa baaseetuma gadhiisuu nagayaan jechuudha lama boodaas deeffachuu ni dandeesse yoo sheenaan dhufte deeffachuu mirga qabda umaa namni si dhorku hin jiru garuu sadaffaan hiikne ayyuwa
تدراسني وجه لكاوتا أما يسين قافوا ما يقوة إيقل تراي ما لكاوتو إيقل تسين عداتي لكاوتو إيقل أما والله سيفيسي والمتون دي أتنا ميرو تنخيسا ودوق النمتي سالان أدين سبنه هيتا ونمان جنوفو مال قدو چناتو قو قدامي سيسي قل لنا سالالوتا أرما خيسي أدبافة چوف ديمنا حكاتي خيم ما سوري توري إسي قل يتماسي إسي قل لنا خنا إسي إمام لمو إنم بيو فسيمين بكتانا تياكا والله يسون إنجرو مو وان غرا جيرو كمبيوتران قرنا ودون تين نمني ربي في ويا آخرات أمن وان غرا جيرو كان دوي سني جوا كربينو سنيفو سني زين دير بابته تو ميمتي أنغران كي يقول كل وان جو إيجا دير بابته بود ماسيس كأي خلامتي أما تكاسي كيان تقول توجه لما يشودا جدو تنات ماسيس تاء يشينان تدوم تديفه شودن ده يوم موجلا مريج جراته غافا صدفادا إيجا صدفار رابوفنان إذا فيسي ولي هرّاجي إذا سورا بيتولي تندي آتني إني لفا ديما هرّاجي سمي ديما واتاك غرا غرا يجيس في جرما إيجي ما يسي جرى ربي ناسا وانتابني فإذا بلغنا يجون وقا إسان تهاتن جي غياني بتمتوني فإذا بلغنا يجون إيك آربنا يرو دهاتن أجلون يجون كاترو ثاني تيوغا دهاتن في طوفما إلا مال قدو ديما تهرا صدفا في تجو ديماني فامسكوهن إسان ديفت داجي بمعروف جيشون أكم بمعروف إن أكا شريعة خيسا بيكمين أكا شريعة خيسا بيكمين قبط داجيشون ديفت دابقا شبو دني دنديشن ودوم فتاتين إسي مدان غار رجيسي قارا سدين أما فتا شوف ديم ساجين نوفكين ياف سنيفو يرو تنخيسا مو هيخوس مرغا قبدا ديفت شوس مرغا قبدا ودون أمني أو فارقون نجيشو يو خيساني ندبا بمعروف نكا شريعة كيزب بكميتي واشيدو رجا قرد اجمو يروتنا فوقاني في ديفة تنسن هي كار رجا قرد نمو يرو ديفة شورة رجا قرد لشو توفو ملاجن سنيفو مال جنري واشيدو رجا قرد الدنباف نمربين هي كاس دبته ديفة شورة فامسكون نجي لشو تو دبته جريشم yeroo lachuutu ragaa godhachuun barbaachisaadha garuu immoo raja'aa irratti dirqamaa miti hiikuu irratti immoo ragaan sibira jiraachuun dirqama warri juujiidha immoo ulamaa'ota keessa waashiiduu ragaa godhadha ajajni kun ajaja sunnummaatii jenne walumaa galattu hiikuus ta'ee deeffachuus ta'ee durumaanuu dirqamaa miti kun amma haadha mana keetii yoo si rakkifte hiikuun halaali malee dirqama keessan galu deeffachuunis dirqama keessan galu kuni waan halaali ajajni waan sanirra dhufe maatis ajaja halaal jaama malee ajaja dirqamaan ja'amu akka warra usuulaatti kasi dubbiini waashiiduu ragaa godhadha deeffachuu irrattii fi hiikuu irrattis zawee adlin minkum nama lamaa dhugaa ka isinirraa ta'e muslimtootarraa waaqiimu shahaadata jechuun ragaa sirreessaa immoo lillaahi jechuun rabbiif jecha sirreessaa je isin warri ragaa baasan ragaa sirreessaa eenyu dubbatu jedhama rabbi maqatanatti warra ragaa ba'usani yoo waaqiimu shahaadata jechuun ragaa sirreessaa jechuun warruma hiiku jiru kana ajaju jira amma rabbiin nama sirrii ragaa godha malee naman taane fa hawaan hin taane ragaa ba'u tokko ragaa fittiin godinaadha zawee adliin jeelaa duranu nama lamaa sirrii nama lamaa dhugaa dubbatu ka adeemsummaan isaaniitu sirriidha je dhuguma bakka tana waan cimaa jira zaalikum jechuun ragaa godhuu kana yu'adhu bihi isaanni gorfama man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhiri nama rabbii fi guyyaa aakhiraatti amanuu gorfamaani waman yattaqillaa nama rabbi sodaate immoo hiikaa keessattii fi deeffachuu keessatti akkuma shari'aan jettutti hiikee yoo deeffachuu barbaade akkuma shari'aan jettu sanitti deeffatan mala yaj'al lahu rabbiin isaaf godha makhrajan jechuun karaa bahaa hulee bahaa rabbiin itti godha namticha kana bakka rakkina isa mudate keessa akkatti bahu ni godha amma haadha manaatii fi abbaan manaa wal loluun isiifuu rakkina biraati abbaan manaa sirrumatti deemee yoo isi hiike yoo deeffachuu barbaade sirrumatti deemee yoo deeffate bakka sodaa rabbiitiin maal taati rakkina isa mudate kana karaatti jalaa bahuu rabbiin ni kennaafi yoo isuma tanaawu ayatuma kanaawu umuumarra yoo dhiifne hooyi hiikumaa fi deeffachuu jidduutti odoo oolchuun ta'in waman yattaqillaa nama rabbi sodaate yeruma hundaa'u yaj'al lahu rabbiin isaaf ni godha
مخرجا جتشو يا بلبل يقينيس هولي بهاني قدافي بكت ركوتا جلابوني قدافي ويرزق ربي نتاف كنا من أي لا يحتسب جتشون بكا إني يان الرا إيه بكا إني وين الرا كتاج إيه يان الراي ربي نتا رزقي فدا هذا منايو تنهي خيس فتنجعل ربي نخنافي واحد كيسا قبل ما يعني صدوما ربي جرانان رزقي رزق جرتي وما تنبين تسيدوف تجيرا هاي قارا لمرة خاسي هاي ولما قمي راوتني ما راوتن الدباسي بو دبي ولي نيتا ديتا برجري ولي ديالتن جرور با جري بار الدفبو مالي بدفبو يجي تنا بار هي خجرا akka shari'aan jette sani deemu jira malee namtichi nama jidduu tanatti qurbaa dhawaa deemuu miti kan nuti taasisuu jirru qurbaa dhooyinaan olii dhawama innummaanuu eeyyuu tunimmaa jidduu tanan walitti dhufu jechuun deeffate jechuma deeffachuun akka kanaa warri juus jira makkuma adiyyette kana hakanuma deeffachuu jee lakkaa'us jira garuu moo ragaa godhadhaa jechuu jira rabbiin ragaa godhachuun sunnummaani malee dirqamaa miti jenneenna saniifuu deeffachuu hoggaa jenne afaaniin nama keessa dhaabbate ansiin deeffadhaa jechuudha moo akka maatii jette kana godhuudha dhiiroo hakana fudhatuus jiramma bakka namtichi sun isuma tanaa hiikuurraa deebi'ee jechuu bar naam kana bocola allazina janin malee nama hiikuu deemuu jiran bocola akkama deddeemuu jira malee hin beeku sanii miti laa dhiirti waan takka muratte yoo itti deebuu barbaadde sirrumatti itti deebiti malee akkanaa miti gaa kuni ajida hujii waraabeessaati malee waraabessichi fiigee takka gamana fiiga achi fiigee gamana fiiga kun sirrii miti shari'aarra hin jirtu wannummaan akkanaatu kana maal ta'uu qaba inumaa isaa fi siidda baasuudhaaf kun badaadha namtichi beekamaadha أتمنى الله يجزيك ويرزقه ربي لتافكنا من حيث لا يحتسبه بكا النيان نراخنا رزق نرارك الدجي ومن يتوكل على الله يجون ما ربي رتيركته فهو حسبه ربي نو اسمه بغيا إن الله بالغ أمره يجون ربي أجج سابقا غيا دا إلا إن الله ربي بالغ أمره يجون أجج سابقا وانت فدتك bakkaan gaya malee karattiin dhaabummaa qad jaala allahu jechuun rabbiin ni godhe likulli shay'in jechuun waa hundaafuu godhemma qadraa jechuun qixa sirrii ta'e godheefii jira wanni hundinuu qixa sirrii qabdi yoo qadran jechuun kun waa hundaafuu yeroo godhe jan qadrani yeroo jettee fasaruu dandeeysa qadrani qixa sirrii godheefi wanni hundinuu hanqa qabdi jechuudha wanni hojjetamu hundinuu yeroo qabdi qixatti hojjetamtu qabdi maasis rabbi bira murteeffamtee jirti maaliif akkana jemma dhiiroo amala ni qabu jettees qixatti hiikanii jira malee akkanumatti ooftee hiiktu saraqaa dhibba faasii hiikan jettu maasii wanni kanaa hiikaa miti kun imma taphachuudha malee seera jala deemuudhaa mitimma dhuguma yoo isii deeffachuu barbaaddes akkatti deeffattu jira wanni hundinuu yeroo qabdi eega yeroon dabarte maasis nin deeffadhatti hin taatu akkatti deeffatanii jira واللائي يئسن جيتشو ورّي أبدي خطة من المحيض إيقرّا يوخي لقورّا ورّي أبدي مرة من نسائكم دو جيتشو دبرتوتا خيسانيرّا ورّي إيقنت تدفود إيسيشم إيقنت تدفود إيسون يروتا مرّا كتاو فنما ساينسيستوتا استيه ورّي فكيتيس يرو مرتيساني لفخاني جران ورّي فكيمو فكين يابشاحيان فان يروني تدبرتين إيقنت تدفود إيسو woggaa jaatan faa woggaa seentee warri juus jira woggaa 50 ka juus jira woggaa 45 ka juus jira umaa namni ilaalcha isaatiin wal dhaba akka namaatiinis wal dhabuu dandeessi matuni avreejili immoo avreejili yoonii fi giddugaleessatti deemnee laallee tooruma 45 kana jirti wantimma walumaa galattuu nuti wanirra dhaabbannumma isuma gaafanneeti na dhiisee yoo kajettu taate wallaa'ii ya'isna jeemma rabbiin dubartoota abdii kutatan
من المحيض يجون ديغلا غورا من نسائكم دبرتوتا كيسنرا إن ارتبتم يجو يو شكتن ديرو عدان ثاني أنكمتا كاجو يو سنتيب ديجم فعدتهن يجون يرو لساني عدان ثاني 3 أشهر جاء هذه جيم ربين واللائي لم يحضن ورد إغني لغوت رفون غينيس أكثم جاء سدي هاد إغني لغوت رفون غين تهيرم تتن إيزما دفتره جيرت توني بيكم توينما أيو عائشة فرتما فكينياف وغا تربتي نكا غدمته وغا سجلت إرغما وجي ولد دفن فكا ودو إغني لغوت رفين دورا نكا غدموني دندي سيچ ولما غلطوي saniifuu aadaa teenya keessa illee jiraachuu baattu akka shari'aatti wanni kun waan lafa kaayamee jiraatimma. Tun amma ijoolleen xiqqishoon eeysaa hiikaan isiirra dhuftee waan jiru takka wanni deemnuufi. Wallaa'ii lam yahidna jemma. Warra dhiigni laguudhaan maduratti hin dhufiniis fa'iddatuhunna kanuma reefu dabarsine sanimma. Qaaxaroon isaanii 3 ashuuriin ji'a 3 jaansanii samma. Inir tabtumiin tun maal jechuu dhiiroo? Inni tabtumin bakki tuyyoo isinii galuu baatteedhamma. Warra dhiiga laguun qabne dulloomee jechuun nama guddaa ta'e dhiigni irraa dhaabbate yookiin ijoollee xiqqishoo ta'uudhaan odoo dhiigni ittiin dhufin taate yeroo kan akkam goona yoo jettan fa'iddatuhunna qaaxaroon isaanii 3 ashuuriin ji'a 3 fixuudhaan iddaan isaanii raawwatamaa. Inni tabtumii warri waan biraa jee fasaru jiramma. Inni tabtum yoo shakkitan dhiigni kun dhiiga laguuti moo dhiiga fayyada baati jettanii yoo isin dhibe dhiigni amma isiin ammoo dhiigarraa abdii kutattee jirti dhiigni itti dhufuu dhiise yaa jennu kanuma akkanaa kan ammoo dhiigni ka'ee dhufemma dhiigni kun dhiiga laguuti moo dhiiga fayyada baati hajuu yoo isin dhibde kana wani lakkaawwataniin fa'iddatuunna 3 ashuuriin ji'a 3 jennee fassaruu dandeenya. Inni tabtum jennaan yoonii fi mirkaneeffatan jee warri fasaru jira inta yaqqantum jechuu kun immoo dhugaan haqarraa fagoo jaan inta yaqqantum yoo hubattan isaan kun abdii kutatanii jiranii yoo hubattan jennee maa irraa fasara irtabtum jechuun duraanuu shakkiidha haruma shakkisanii yoo deemne irra gaariidha kun zaahira quraanaa irraa maquudhaa jaan wa'ulaatul ahmaali jechuun warri immoo ulfa qaban ulfa garaa qaban ajaluhunna jechuun qaaxaroon isaanii yeroon isaanii ayyada'na jechuun dahuudha hamlahunna ulfa isaanii kagaraa qaban san dahu sanumaan dhumti qaaxaroon isaanii amma tun feetu ta'ii kamte taati feetu tabbaan manaarraa du'e taatii jaan hadiisa subeey'aa jaanii lafa jira habakka tanatti dubbii nurraa shakkii silaa jirtu fuudhee jiramma subeey'atal aslamiyyaa jaanii guyyaa 40tti eega abbaan mana siidhaa du'e booda bultii 40tti ilmoo deekse jan ergamaan deemtee heerumuu dandeeysaa je'eeni zuuriyyiin ammoo asirra dhaabbatee abbaa manaa du'ee jechu amma isaa siree gartee du'e sanirra jiru yoonii fi kaatee deeyse isiin achi booda dhiiguma laguuti yoo dhiisan dhiiguma da'umsaa saniif yoo heeruma dhiifte malee deemtee nama feete heerumuuf mirga qabdi. Wilii azaayaan baadha jettee wani teessuun jirtu jee bakkaa fixattee isiini. Jarri silaammaa saniin lakkooynu yoo ulfa garaan qabaatiin jechuuf deemnamma. Ulfa qabaannaan ulfuma san da'uudhaan qaaxaroon isaanii dhumaa. Maal jeboo gaafii sanatti naa kaasateen. Yoo abbaan manaa haadha manaaniin dhiifadhaa jechuu jaalate haati manaa isa kana jalaa ba'uuf haramiin deemuu dandeessi mirga ni qabdii. Akkasii baaba khul'ii jaaniin lafa jira kuni isbituu ni dandeessi maal kennitee qabeenya siidhaa kennitee jechuu maarii abbaan manaa kenneessan isaa deebisuudhaan yookiin qabeenyuma biraa isaa deebisuudhaan isa jalaa ibbituu akka mirga qabdu. Suuraa baqaraa keessatti barannee turre natti fakkaatti suni baaba khul'iidhaatiitu lafa jira harri isiin sirraa buusuu dandeessuun deemtee fasqii godhuudhaanis sirraa buusuu dandeessi akkam yoo abbaan manaa masruubatti baasuu baate namni nyaatu malee hin jiraatu saniifuu karaa kanaanis deemtee qaadii bira dhayxee jechuun mana murtii islaamaa dhayxee
irrabuusu mirga qabdi qabeenyuma isii kan silaayni duraan kenneef kana kennitee nagadhiisi jetteetis isa gaafachuu mirga qabdi akkitti isiin baatuuf karaa san malee karaa biraatiin hin jirtu yaa inni moo diduu mirga qaba inni isuma garuu moo dilas garaa jabaachuun qabu nama isan feene wajji taa'u moo saayikooloojikaalii isummaan tunuun miidhamti inni ni sammaasis nama wanni kun dimoraalaayizi godha amma nama sin feene tokko wajji yoo ta'e meekka uumatti toltiiu saahiba yeroo hunda addan baane halkanii guyyaa wajji jirtanii nyaara wali guuraa wajji taa'urra bakka lamaa wal jibbee rabbiin dachii bal'isee hujaa barummanni nu hin garree وأولاة الأعمال إدان ثاني كمل كوما أيضان حملهن قرما قرطا دي بربين والفمسان داود مالي ورث كركن بيران جروجه خنجا دغما إنما سهي خجئ دابة ما سيسكو أكرا دي بي ما سهي خجا تكو تريم ما سدفارتي سهي خجا قاطرون إسا خني دومو إسمان ألفسان دي نيامبكا إسا في إسي ولي deebuun qabanidha dhuga akka gizee silaa dhiigni laguutti jiru sanitti isteeppi nuti deemnuun bakka akkami gaaffiin hangam takka takkaa jidduu jiraachuu qabaadha kunis gaaffii bareedduudha amma bar namni tokko sadii kun dirqamaa miti bar takkuma hiike jetteemma fakkeenyaaf yidduma sanatti odoo ati isii sanan deeffatiin yoonii fi ulfa deeyse siifi isiin adda fagaattan ammaas deemtee akka gaafa duraa sargii gootee laa mana isaanii dhayxee akka namni intala namaa fuudhutti akkasitti haasawwattee fuuta malee asuma alaa qabeetiin deeffadhaa wanni jaan dabartee jirtiidhamma namni gariin maal godhamma sadiitti hiike jeeti takkatti hiike jee jidduma sanatti irraanfata silaa lamaatu irratti hafeefimi lamaan haftee sun odootuma taa'uutu haanni sun ciramee dhumaa jaan yoo ta dhiiga laguutiin lakkaawwatu taatees yoo ta ulfaan lakkaawwatu taatees bakka yeroon sun baate taanaan si harkaa baatee jirti bakkitti ati deeffachuu qabdu isii ulfa garaa qabdu sana deeffachuu ni dandeessa bakka akkasuma maasitti isii dhiiga san qaaxaroo san lakkaawwatteen fixin jidduu sana deeffachuu ni dandeessa saniin ala baanaan ifumaaf ifiisee fixaa jaan isuma kanarraa ittichi yaa'ee asumaan haanni tortoreetumarraa bu'a isiirra bakka hiikamtee dirreen isii balloodha kara feete deemtee kafeetee rumuu dandeessu bakka isinichi booda وأولاة الأعمال يجون والفقراء قبنا جلون يجون قاطرون ثاني أن يضعن يجون داودا حملهن يجون الفثاني سن داودا فيتو تهي خمس تاتي فيتو تنبام من الرادو تاتي يجودا ومن يتق إلا نم رب صدات موقنا خيستي يجعل له ربي نساب قدا من أمره يجون وان سمودة خنرا يسرا يجون لا فنتي إسا قدا يجودا وان إسا جبات يجرا وان باي وان إسا بيجرا ركنا إسا مدته عند ربين إرالا في سجيما ذلك إني قن أمر الله يجون أجج ربيتي أنزله إليكم قد خيسا نتبوتي توجد جيمويا ومن يتق الله نما رب صداته وان كان خيستي يكفر عنه يجون ربين سرا حقا سيئاتي يجون أمتولي إني قبون دراكا ويعظم له ربين ساو قدسا أجرا يجون من دا قدسا في صدا ربي بؤا بايي قبدي يجون التيمو جرال لما ريفون تنم رب صداته furmaata fidaafi taakka akkasuma rizqiidhaas bakka inni irraan eegganne irraa harkataa jennee lama ammaasiis waan isa jabaate hunda rabbiin irraa laaffisaa garagalimmaasiis diliinis irraa dhiqamtii akkasuma wajjin min sawaabni isaatii isaaf guddataa jenne bakka taqwaan waan baay'ee keessaa qabdu nutti hime askinuunna jechuun warra keessan san teeysisaa jee imma warra hiikaa jirtan san askinuunna isaan teeysisaa mineessu sakantum bakkuma ifi teeysan teeysisaaje hedduuf irraan fageeysinaa jechuu deemar min wujdikum jechuun qabeenyuma keeysanirraa bakkuma ifi teeysan teeysisaa mana ifii qabdan san min wujdikum jechi yuukun dandeetii teeysan qixuma dandeetii teeysanii ati malaan nama duraan mana birrii 300 keeysa galuu yoo taate manuma akkasii keeysa teeysifta malee fooqii geeysi fooqii hireeysiif namni siin jiru jechuudha min wujdikumiin dandeetii teeysan jechuudha qixa dandeetii teeysaniitiin yoo mana qabaatte manuma keessan kenniteef ichumatti haa fixattu yoommoo manan qabaa nama duraan kiraa deemu jiru yoo taates hankuma duraan kireeysaa turte saniin kireeysaaf malee achii ol maallaqa guddisii baasisiin hin jennu jeemma rabbiin walaa tudaarruuhunna jechuun ammoo isaanin rakkisina litudayyiquu aleehinna jechuun akka isaanit dhiphiftaniif wa akka gartee dubbiitti dhiphiftanii gara deemtuu dhoorkitaniif ittiin taphatinaa jelaal yoo hiikuu barbaaddanis
birru mabaatuma gadhiisaa malee yoo akkaan ansi godhu ni gartaa jettee qubatti lulin jechuudha. Amma laa fakkeenyaaf namni tokko si hiike je'eeni hoggaa xiqqoo dhaabbate booda kadeeffachuu irraa hin qabne si deeffadhe yoo je'een ammaas hoggaa isiin deebisee xiqqoo hojjitaan ammaas si hiike hay maaliree kana nama godhuun lubbuutti guraaruu taati kun immaa yoo isin waan akkanaatiin deemtan rabbiitu isin gubbaa jire je wayin kunne jechuu yoo isaan ta'an warri keessan sun ulaati hamlin jechuun warra ulfa garaa qabu yoo ta'an jarri isin hiiktanii faanfiquu alayhinna isaanitti masruufa baasaadha hatta yada'ana jechuun hanqa isaan dahanitti hamlahunna jechuun ulfa isaanii san hanqa dahanitti masruufatti baasaa je fa'in arda'ana lakum eega daan booda immoo masruufatti baasuun isin irra dirqamaa mitilaa akkam yoo karaa kam deemne malee ilmoo deeyse tana yoo isinii guddisuudhaaf kaa fedhii qaban taate fa'in arda'ana lakum jedha inninu yoo isaan isinii hoosisan ilmoo san bar isin adda baatanii jirtanii yoommoo isaan kun isinii hoosisanii luuksisan fa'aatuhunna jechuun isaanii kenna ujuurahunna jechuun ujuraa isaanii waan ittiin ilmoo tana guddisan masruufatti baasaa jechuuf deema laamma kun immoo ila duraan hanqa iddaa lakkaawwatan san hanqa ulfi isaanii dhumutti hanqa isaan daanitti masruufatti baasuun dirqama jenna eegammoo ilmoo san daan booda wal ta'uu qaban ammaasis naaf guddiftamoo sirraa hin fudhadha lakki ansii guddisuun barbaadu yaa deemee siin heerumaanarraa qabi yoo jette mirga qabdi akkasuma ammaasin lakki an ilmooti jegadin dhiisu niin guddisa yoo jette masruufatti baaftee waan ilmoo saniin guddiftuu itti kennuu qabdaadhamma fa'in arda'ana lakum yoo isaan kun isinii hoosisan ilmoo san luuksisan fa'aatuhunna isaanii kenna ujuurahunna jechuun masruufa isaanii ujuraa ilmoo sana hoosisuu isaanii kennaa fi waatamiruu baynakum jidduu teessanitti wal mari'adha ammoo wal mariin jiraachuu qabdi ilmoo sana maaltu barbaachisaa saniifuu ilmoon sun aanan barbaachisu yoo ta'es waan adda addaa barbaachisu yoo ta'es mariin deemuu qabdanii bimaaruufin jechuun akka aadaa naannoo beekametti jechuudha qixa dandeettiitiin deemuu qabdan malee maasiisi akka aadaa naannoo deemuu qabdan malee walirratti faa guddiftanii eeyyuwa kuma meeqa faana as kennii jechuun hin barbaachisu yookaan wani namni jiraatu naannoo sanitti imma birrii 500 yoo ta'e jeetti birrii 1000 yoo ta'e jeetti saniin akkasin masruufuu qabda malee waan guddoo natti as kenni jechuun qabdu wa in ta'asartum jechuun yoo mataa walii jabaatan ammoo je yoo walii galuu diddan jechuudha amma la haati manaatis ansiinoosisu narraa qabiyyetti yoo abbaan manaa akka ati naa guddiftuun barbaadu naafidi ilmoo yoo je amma la jarri kun wallolee jiramma yoo niifi mataa walii jabaatan fasaturdi'u lahu je gana abbaa manaa kanaa hoosifti ukhraa jechuun dubartiin biraa luusifteetis guddisuu dandeessi jaan haati manaa ilmoo irra darbite yoo deemte nama guddisutti godhachuun mirga keeti liyunfiq jechuun haa kennu jemoo masruufaa zuu sa'aatiin jechuun namni qabeenya qabu dureessi min sa'aatii qabeenya isaarraa kennuu qabu bakka yoo dureesse ta'e akka namni dureessi masruufa baasutti ilmoo isaatiif masruufa baasuu qaba nama ilmoo isaa guddisaniif masruufa baasuu qaba fedhu haadha isa deessetaa fedhu maasis nama biraa kan inni itti qaxarate san ta'a jechuudha waman qudira alee namni isarratti xiqqaate immoo rizquu kennaan rabbii kan itti xiqqaatte harka qalleeyyii ta'e falyunfiq jechuun haa kennu mimmaa ataa'u allahu wooma rabbiin itti kenne san irraa kennu miskiinninis akkuma miskiinaatti masruufa baasuu je laa yukallifu allahu nafsan jechuun rabbiin lubbuu tanan dirqu illaa maa ataaha jechuun waan isii kennutti malee waan biraa san hin qabne isaa fuudhee kennadhe illaa maa ataaha wooma isii kennetti malee isuma san kennutti malee waan hin qabne dachii qotii baasii siin hin jettu jechuuma shari'aan hayye sayajaalu allahu gana rabbiin godhammaasis isin warri harka qalleeyyii taatanii sirrifatinaa jeemma rabbiin sayajaalu allahu gana rabbiin godha ba'da usrin jechuun eega cinqiitii yusran jechuun laafintii gana fidammaasiisi ba'da usrin jechuun eega dhabaati yusran jechuun durumaaf ganaa fiduu danda'a bakka rabbiini saniifuu rifatinaa isin warri qabeenya hin qabneesi isin hin dirqinu nuti kanaa jecha qalbiin akka isin hin cabne je wakaayyiin jechuun baay'eedha min qariyatin jechuun biiti baay'eetu dabre addunyaa tanarratti atat jechuun taboonte tamataa jabaatte anamri rabbi ajaja rabbii siidhaarraa tamataa jabaatte biyyoota baay'eetu dabre madura warusulii jechuun ajaja maasiisi ergamaa rabbiirra ergamtoota rabbiirraa tamataa jabaatte ummata baay'ee dabre je atat jechuun boonuu jechuu ajaja fudhachuu diduu jechuu finciluu jechuudha
أنا أمر ربي أجج ربي سيد أراتفين شلته ورسولي جيشون أجج ماسيس إرقمتوت ربي را بيتفين شلته باي الدبره فحاسبناها جيشون تنينوتيسي قرنه حسابا شديدا جيشون قرماتا كما قرنه عذابها ما تقدفني ميكان تمتو دبره وعذبناها جيشون تنينوتيسي أدبنه عذابا نكرا جيشون أدب كما تني قرنه ميمة أدب كما أدبون كنا كمي أملا فحاسبنا حسابا شديدا آخرت جنسون وعذبناها عذابا نكرنين الدنيا تنرتيج جدا حسابا شديد بكجرو قرماني قدام بكجرو إيسا آخرادا أكنا ورقود إيس جيرا ولما قالت ثمتني قرماني درو دفيتي عذابني بودر دفايو جتي تندماو آخرت يوچي دوستيسا قرمو وقا كان جربين أمتا عادي في أمتا بقى دران الدنيا رات أمي خنبانا ور ربين عذاب الله فرافت إبانا حاسبنا حسابا شديدين قرماتا كما آخرت في قرنه وعذبناها عذابا نكران الدنيا رتي عذاب كما خانت تبوفني باي اجرا فذاكت يچون تدن نمتني جرتي وبال أمري يچون بود وجيسي دا ايوه بود وجيسي دا امتو تكون نمتي تدن نمتي باي اجرا وكان يچون تنتي عاقبة أمريا بود وجيسي دا خسرا يچون خسارات تنتي هونغو تتي بيوتا باي تلفتنا رادبري عد الله لهم ربي نساني قبئي سيرا عذابا شديدا يجون دبجما فاتقوا الله ربي صداد يا أولي الألباب يا ورسمو قبدا جيشورا يا أولي الألباب يجون يا ورعك ليك قبدا جيم ربيني الذين آمنوا يا ورعمن تنجيشو مغا أولي الألباب سنئنيو الذين آمنوا مخنا بدل قد جيرا قد انزل الله إليكم ربي غرقيتا نتبوسه ذكرى يجون يادشيسا ذكرى يجون غرسا ذكرى يجون قرآن غرقيتا نبوسه جيرا رسولا يجون إرقما بوسه أي مالي كان يجون قرآن ماتي تو رسولة وديممو مو مالي ديروما رسولا يجون إرقما غرقيتا نتي إرقي جنة يجودا رغم إرقما سمالين دفه ذكران سنين دفه لالما قرآن دفه يتلو عليكم يجون قيتين رتقروا آيات الله يجون آياتوتا قرآن ربي مبينات يجون الدباب توالتات وهند إلى الشريعة باية دبت على في حرام الدباب تجرتي هم تو في طولتو هند الدباب تجرتي آياتون قرآن مالي بوسدير ربين ليخرج الذين آمنوا والرئيسة آمننا كباسوا في ور ربي آمنني وعملوا الصالحات طولتو جتنا كباسوا جتشا ربين بوسه من الظلمات يجون دكانرا إلى النور غرا إفا إيماناتي أكباسو جيشا ربين قرآن غرا خيتن بوسه جار مجرور ليخرجا كان ايتر الرافنا قد أنزل الله كان الرافنا يجورا ربين بوسه مالك ليخرج يجون أكباسو الذين آمنوا ورين أمنني وعملوا الصالحات طلتو جتن سن أكباسو جيشورا يوخيو ليخرج جنان يتلو عليكم ergama isin irratti dubbisu maaliif dhiiroo irra qaraa inni magaa ummata kana irratti wanni qara'uuf maali jennaan liyukhrij jechuun akka baasuuf ka qara'u jechuudha yatluma kana deebisu dandeessa prepositionii kana lachuutu karaa bakka kanaan fasartuus deema kaduraa saniin fasartuus deema garuu kaduraa san turra mul'ata liyukhrij alladhiina aamanuu warra isatti amananii waamilu saalihaati toltoo hojjetan akka baasuuf min azulumaati jechuun dukkana kufrii irraa إلى النور يجون غرا إفا إيمانات كباسو جيشا ومن يؤمن بالله إنما ربي تيامنه ويعمل صالحا جيشون تلتو وجته يدخله ربي نسنينك جنات جيشون أورولي تجرياتو من تحتها جلسيدة على نهار لقين ترياتو سنك خالدين فيها أشي خيشة خطتان على تانين أبدا فوقيو يرو تكالي ودو خيشان باني قد أحسن الله جيشون له ربي نساتو الشيرة رزقا جيشون خنا إسا تلچه جيرا جيشو جنة خيشتيغا جنة خيش رزقي والنجان بصوت باي جيرا أچي خيشتي واون دقوته في جيرا وكا إرنين جيرو يچودا الله ربي الله ربين الذي خلق يچون إسا أومه سبع سماوات سمي تربان كأومه ومن الأرض يچون دچير رئيس كأومه مثلهن يچون كتما سمي ترباني يچودا مثلهن يچون والكتا akkuma samiin torba dachiinis torba ammoo dachiin torba ta'uun tun bakka hedduutiin dubbatamtu waan ajaa'iba quraana keessa amma dachiin torba ta'uu bakka itti akeeke asuma malee
مثلهن يجون التاخيهما تنيفو حديث خيسا ما سنجرا حديث متوقع حديث بخاري مسلمي نمني دچي نمارا مرت شبرا يجون قدر متاكو تكنمني مرت طوقه الله من 7 أراضين جيبك إرجمان ربين دچي تربني راتخايا أما دچين تربتو أكما سميسني تربتو إبسيجرا أصوني تديني حديث صحيح متفق بخاري مسلمي كبا مثلهن يجون إتما سميسن أكما سمين تربا دچين تربا أنا خيزت مثل إيجاجي جدون دچيلاتي أكما جدون سمي في دچي فغوسن أكما ماسي غابين سميلي جدو جرتوتي دچي جدو جرتي جي علماء جمهوري الربايين علماء تاكس جاني غرو موانكي توكو دچي ولي متنتيتما جرتي غابين جدو جرتو ومتي قودمالي أدفا متي جان سنمو زائرة إني يتنزل الأمر بينهم نيشو تعالى مينونو يتنزل الأمر يجون أجني ربي نبوا بينهم نيشون جدولي دچي في جدولي سمي سنتيس نبوا جيشودا إلا لما أكمل بقبيين دچي في سمي جدو جرتو أكما سمي خيسا جرتو دچي خيسا نوغديس جرتي جيشو خنا جانا مينو خونغا غرومو ورق ورطوانا كنا وان اتدك بنات فكاتو warri waaqo qoratu kun duraanuu dachiin torba ta'uun ardiitu torba wal moggaa jirti malee walii gad dachiin hin jirtu jechuu jala jirana fakkaatti isaan dachuma takkittiidha bakka sadiitti dafuudhanii ilaalan mala eeyyuwa qaama gubbaa kanaa fi qaama jiddu galeessaati maaree jedhanii akkasitti dachii takkittuma sana dafuudhu jiran malee isummaan tun walii gaditti torbaa waan jiru baay'ee kanaa ta'u natti hin fakkaatu garuummoo warri kasitti wal maddii qaamtee jirti juus jira tun immoo zaahira quraanaa diduudha asumarra diduudha nuu jedhama asumatti wani nubbuute sunaa nubbuutu yatanazzalu lamru jechuun ajajni ni bu'a hujii rabbii ni buuti beeynahunna jechuun jidduu isaaniitti ni buuti jemma rabbiin lita'lamuu akka beeysaniif imma anna allaha rabbiin alaa kulli shay'in qadiirun waa hundarrattuu rabbiin dandayaa ta'uu ka beeysaniifi ilaalamma nuti dachii takkituma sana beeyna armaaga dachii tanatan irra jiru tana malee jahaafee jechuun kun dandeettii rabbii nama qajeelcha dhugumaa kun nuu gadi sammaatiin lubbu qabeeyyii biraatii toofe ajajni akkasumatti isii tana keessa gabboo jechuun kuni bakka dandeettii rabbii malee waan ilmi namaa ibsuu miti immoo kun yaa waan allah rabbiin ammaasii qaxa haadha marsee jira akka beektaniifi bikulli sheeyin jechuun waa hundaanuu marsee jira ilman jechuun beekumsi isaa waa hunda wal ga'ee jira bakki isa duraa hafte hin jirtu jechuu ka beektaniif yaa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun